kok bura kok amani kok no simung no teye Devanagari naingya Roman script nanggo seng hani khorang ti salaikya juda juda thaini reng srungnai ro phiaba kok tumao kase phekya reng srungnai ro Devanagari sweithani hamjago hinoi social media ni bisingte fake news aoi mung khlaijaka sangrong sala oi fake news aoi mung no rok sawi nana bagoi sejawi kha dumung phunugai loko himbo to khlaiga Telomora college ni reng srungnai ro We want justice, justice, justice. We want justice, justice. We don't want. We don't want. We don't want. We want. Ketawa kotor Tolika. Ketawa kotor Tolinai. Otak kusang phai bai de. Oh kusang phai bai de. Con cả hai chế sướng Roman script nó hamza go hnai sướng ni apro Devanagari na hamza hnai sướng thangai 8 tarik ni November october mane eke sung protest kaikya a jaga bo sung kaisa fake news man ka sobo channel news nai aro sung man ka sung Devanagari nor sunango Roman script na yani borok chuno fake news tiklai ma bagai sung hai na hai tini lama wa angkarna nangka sini soba sung amo khaina nangka sung Roman script na hamza ga Roman script ni bagai sung aro sini takuk te bubuk song sini te porinai chila jotono sung aro phai manja phaijak sung Roman script na nango je sini protest khaimano sini again no thangai sungno fake news khainai borno sung ban khaina nango borong bos channel ni mungka sobu sob channel te sonon potrika sung sonon potrika sarai nugui dongo sung Roman script nangya Devanagari nango nei borok sujak abo pura fake news sung abo fake news no bere nastrewo belai selengo abagi sung abon bagi te protest ma khaikha sung sobu sob news channel lo sung bondo khaina sawo sung amno bondo khlaina nangnai borok ya kete wisa a news no ni through ti khlaiye sung Roman script nango Devanagari nai ani borok te wisa awai khlaiye borok phunugui marnai abno sung nayo